tanang ne asing kelaret mentah ngiwan paten menjumat deh mentah ngidang syuwan kai napo kamar ngarlek ngidan bat I Aldo bat Bro Francis hangne ta ki shu kwa wan kai brother Francis ro dang day first time hangne Aldo ro first time hangne ta mentah ngin like direct pe Haumden ngin like pe Sakataka festival Haumden mentah nang wan deh mak bani oh mentala slam hai camera bodyguard na mentara awanga la kada teju la ar teju klaim ya cham bodo wandro ta kasih ya enjoy langi namar la slam camera ini best bodyguard cuna ini dajo nga ai tulop dajo nga ai kejar bang setiap biju bat ngadira okay, are you ready? Yes. Nga kuwa nga ban di rice beer nomor ba kane kadai ka traditional food festival ngla na banong mo ta ngilad di rice beer bo bisar masya pack ta let's ready guys bentangan pa penia kedua ya pisipang penia buah sarmo vlog panena pong dan wala vlog ro juga pong dan mentang lagi ba osata pelak kato kene teliki vlog sai ngala check ya ke channel jungi nomor mentang idan ta manange suoi idan nang te hajan junga mentang te sai kedu I sai sipang oi sarmo vlog hey kamu sih lihat idon di cingkemat yang away ke kali okay te ngamen cha ngidon hakene ke rikunai la tanrai festival bat I sarmo vlog nomor ni tangar ngut di balik vlog ane pok den ini kiu ha mentamu sarmo vlog ta ngiro ngele kat bala aban pen kiu ya kene ka jigle ka jengin apo kene kita den nong I na ke benta jonga na benta joki la ne na benta kino ki viewers ki ba pai kene ka video hari ini ka vlog Jongki Production saya ngaku apa ya ke share, like, subscribe ya ke channel juru ke channel juga kadon ngaku apa ini kali ke juga sarmo vlog subscribe ya ke channel ke juga yang mendangi don hapo jong kene ka rikunai Latin Ride Festival 2021 Arajar RP Dengar aku play Sarmo vlog ya kine ke content ki ba kan yang kana ya poka description pila ban check up poka description sa check subscribe sa like wa share ya ke channel jungi ro kumjo tak ne pun sarmo vlog ko pila bala pori ban ngaman jamo dan ingin saya kendo akhirnya ke festival tak kidang dan sa kiwe ki youtuber ro ki badan nang ne ki ba nga ya itu lang dan ingin saya kendo ya kiwe ro kumjo play